Jesus encounter mo. Kayong ponopon. Karyang ponopon. Aramasamen magmaitenger Christ encounter mo. O kasilun ponoponet kasaleta aramasamen magmaitenger Christ amor o pilpile puralasang ren kauno. Magchaikin katan ki backslide. Ri nor siluwach mepilpani yang pacheng tamak chay paneuk pene suchkin ranwach. Kayuk chay paneuk pene mepitata Mwomwen kchay Aramas ren Koht. Mwomwen Koht chay klang kchay Aramas niyansyo magchay wiyata chay pilipil and so pe isang kauno o wiwiya salipeni sana chay mayay tama atamoy patukatiyang chay don sampawach. Rimech kayu Mwomwen kchay Aramas ren Koht imay bancha pinew kiyang chay. Kayun point may mensayer me ptatak chay Aramas Mwohn silangin Koht kayu kchay Aramas korros tipan. Socha Aramas emen masocha tipe. Imen katete tame masanin Koht masani magkchay korrusen may iputiyang pon sampa kchay liputi miminantip. Imen ang Rome silu riyasak silu tanapainan tip tana kchay Aramas korros wiyatar tip o kchay choror lasang linganan Koht. Nan pugan wayo tana fall short from glory of God. Maweweki kchay sholakak lelang ren Koht tak kchay sholakak puralang ren kauno. Pagkita puektip. Karyaw kasalayang chay mapainan tip yay mela. Painan tip yay mela. Nan Rome wano riyay saksilu kasalayang chay may painan tip te painan tamak chay pilata kachaylan memorki painan tamak chay pilata kachaylan wawait ki yay mela. Kasilu iputi tip nan melkagal limay sa kayo limaw tana kachay Aramas koros kachay liputik sanga chaniya chay chikachik chay liputik chay mimipan manamanan tip. Tip ma control child corruption. Tip ma kalway child corruption. Tip ma kakaon child. Ima kareta child milapan karya. Pagkita child moiteng tip and kakaon child. Pagkita siyang ni Pilipil matchepin Aramas wiyata doon sampa. Kapayu melaningen. Melaningen. Palingan ni child choror lasang kauno. Pagkita pagkitip. Imanan Rome limawi sa kriyaw tane tip cheptong sampa sangren Aramas chemen apchialang mela mela lelong Aramas koros tip cheo socha chep sangren kauno tip socha ko sangren Koht tip chep sangren Aramas apchialang mela lelong Aramas korusen maweweki ninchapio socha mela. Tip magchepin Aramas pilata makara yung chay korusyen piruwag chay korusyen kait nanalwat lalang mela. Iman ang Rome limaw sa kriyaw tana tip cheptong sampa sang ren Aramas kait ren Koht. Apchiya lang mela mela lelong Aramas korusyen an eklesiastis tana so cha wutang yugo mo yung kakuyatak chan kait liginalwat mela chay koruspan pitulong nan wanimot. Kalimaw socha megot mau na child nor Isaiah wana isak tayo wano kasalayang child at chay nor raseng chen tu ka nang mon silangin Koht pagkita pagkitip nan pugan wayo tana at child nor raseng men irine utan socha tulun megot mau tulun na chay nor eritamak child memor ki pening sana child kichay wait ki wiya pening sana child pugsaraw ka tete yung child besoche tulun megot mau na chay mor pagkita pagkitip imo man kauno klang child pagkitip pain child ti nan kayun korent riyaw isak payo kasalayang child me Aramasamen besoche ngayon saraw mire so juga kalak sakiskan magan bulisang ren Koht.
Aramas ben me socha ngayon sa raw mire, suto ka kale mekot sang renkot, epil socha ka uyak mekot kasampal mekot me pitata palingen, akin uyak mekot mal. Erisang naramas menet, niya wait ke peni sene, memeur ke peni sene, yimo manameur met. Nan ponapon kayuat. Kcay lang ponapon kayuat, seret kasaleta kaun. Isme mimi po seret, ngay mabimi po seret, ngay makakaon. Siyang pukat nan ponapon wat maliselipeng, makasalayang kcay, nanay saya tana chay meur tuweche menirne, achay meur raseng menirne, achay meur raseng chenchuka mang, maliselipeng. Imo man ngay ma. Ermay mo manay meur mechi wawait ke peni sanay wiya peni sanay socha pona sa Koht wutan puksaraw ka tete yung child nan puksaraw ka tete yung child nan kayong son nan son silu ay sa kwalu kaiten kayong son silu ay sa kwalu son silu ay sa kwalu kasali yung child memen mes socha posoni yayi mapakatiktar Pagkita, soto poson, maran sa parlimen courtieros. Eriyanso magasoto poson, maran sa parlimen courtieros, apuk saraw masa niyang chay, magchay pakatiktar. Magchay pakatiktar mo silangin court pagkitip, ay iutan wa sa kosanti yung chaylan met, nanel. Imelin tayo, meel, utan na melel. Tawan, chepel, oy raikan, mesoto poson, Jesus Christ. Makomyongay chaban pilata kichan wait ke peni sana chail nan pukan kalesial mau tawano amasani makchaiban patokatiang ni sampaw sinangin palin warachay chaiban tulungasang mela amakchaiban patokatiang ni sampaw inangin ngeno chaiban tulungasang maur rima wasat sa kasalayang chail makchaiban maur ke peni sana chail ok chay mela awutani wasa kosantiyong chay nanel Pagkita, puwe kaya chay soto poson maran sa parlimen courtieros. Karyaw chay ka katete wasat tuwan limbagan coach. Kachay lang tuwan limbagan coach ang chay. Mentache achay sapik, mentache achay wiwiya sangpukan. Puksaraw katete yung chay nan Rom 5-8 tananiyan sumak chay miminantip. Christ kachin pula nin lopo. The Christ po kin kchayla nin lopo. Ay so magchay mi manantip. Koht kachin kasalayang chay yawan lautan sa palima limpak. Niyan so magchay mi manantip. Christ kachin pula. Christ kachin pula. Pagil koht sinan limpak ang chay korusyen. Esan salen chay nan son silu ay sakwano. Child corruption, what likiran pukwat? Apusesa magkakanyang meta-meta-we, tuwan limbagan kotwat. Emasani, yewan kot sa kachin lolole sampa, makach kito sa palimayeros, pwe memen. Pwe memen. Kasalayang chay socha lipil-lipil, yawan lautan limbagan kotong child, ap niya mekot kumuyong ay chananuya. Tana memen maposoni so taban salongala epanan ke maur sojik ima kumyong ay chana anuya Koht kasalayang chay lautan sa palima limpak ap memen maposoni ima ban maurla amay soto poson iban pakatik tay ban kukulananel limpakan koht nan kotyal silur yaisak san salayang chay Menta cha child, so pay sang kauno, wiwiya sa lipeni sa na child, apeni masani, yets, ilaler niya mo ni mo yala chalet. Kotyal silu riyay sa kasalayang child, Jesus kinwiyala chalet. Lopwat kasalet at Jesus abimilikan maurwat, pakpaka maurwat, apasot ka koto chayo ipatlang, halawiyala chalet. Pagkita, amen kachlong. Papasa na chay pilipil. Ay so makomyong ay chaban pilata, kichan riching ang iwanimwach, apay ni masanipan, patulong yangi, epan yangi asampan konokonot. Ew penawat pan pilew miela, nanpungan Koht og chay.
menan rom kasalayang child kecai koros tola sang supplement court lengan apa kelimbagan coach kecir ni wani mana mongyong ay mongyong wiyala challenge memen mepan rong or chinga taipan petalong ra yangi epan yangi sampan konokonoch coach mangi me soche wal chai kak purkila re lekin Jesus Christ ima peni kasalayang chainan son nan sone isak payu wano Jesus pain masani ngay meal ngay memelel ngay memur soche mega kola ren sam masoche ngay Jesus masani soche pelian lamalam soche kakwayo kalang ren coach ambui mau kan moy silangan coach rasen menirna makasaleta machay mau soche kakwayo chailang ren coach achay bayrong loud pin soche kakwayo chailang ren kauno soche megot chailang ramas kakwiyata meban kakkarik chailang ren kauno lekin Jesus Christ peni masani yang chailang nan soni isak payu wano ngay meal ngay memelel ngay memur soche makakola ren sam masuto ngay chay lang wan coche pakong chay kachkito sapal me yeros api me pataki yang chay wiapen chailan kak aleta limpak wat chay nanana poson chay nanana poson na Jesus Christ po iche al magchayban kak tigilong nan wain coach Eriyaso Aramas menet more what korongeta lechelet what oy richingeng nong yung kauno maiteng Jesus and kachlong o kaunta amor yet momanamor nan ponopon watch mesonamaw kakaklang ponopon watch ye ser mamimi wasat ser makakaon wewe kakaon is mamimi po ser what Jesus Aramas menet korongele chelet what reaching atanga mauran Jesus Christ pain Jesus masani yang child nan karyaon korent limau iseksu panimemen ekun wiyala supplement Christ ekun wiyala aramas kapmen men maso nor what sorala nor kap walianti Jesus mimier nan maur what Jesus makakaon Jesus makaukawait maur utan apan change kasutagak nta magalukayang Jesus na namur apa amur wialislisal pungsali utan time magamoitang Jesus amur Jesus pan kachlong kosaneti wakatala amur anso magalukayang Jesus Christ moitang an kachlong count amur imanintayang uk hinawan coach masaniyang uker makawialar penaynayan coach kaiten sang niyam kel kaiten sang niyam lalokong kaiten sang niyam pain kak sang ni manaman en ngay sarawi sang ni manaman en maran Jesus Christ riyan so magalukayang Jesus en katlong kauntamor kawialar panaynayan court o miasapalman coach ino on komyongay sansal nan kayu tana Syrian coach kamuwiala Syrian coach Mechochokin kak peitang what kaiteng ngay Syrian coach. Imanin tayong masocho Jesus na namor kaiteng ko Syrian coach. Pagkapan mera kapang kukulan anel. Nan kayong son nan sone way sa kriyaw erso akay kasamoyer oposon la apkachkiyang ray pung and wiyala supplement coacher. Erso akay kasamoyer oposon la. Ansyo makaposon la Jesus Christ kasamoyang nanamur iyan so makawiyala Syrian court ima puksaraw masani karyaw ni no tipakan makalar coach mangki yang uker tipam korusyen ansyo magchay pakmak chay pelatak chay lamoy tayong Jesus sa chay mo chay pakmagi lat pachaykan puksaraw masani yang chay matpachaykan makalar apil masani yang chay ler mesular pan chaman pachaykan at chay wiwiya sapungkan Amang yang chailer mekoros keslu tanay isotapan may sanguk isotapan kasi yukala. Kauno anso makamay tayong iyamur lukay ang Jesus and kachlong nanamur paini masani mesolar pan may sanguk isotapan kasi yukala. Kawiyalar sa palimesari nganen coach mimrem iproy sa ksilu limaw
Tenek maiter nor ko moni ap mai chana mau kiche ichar kiche tamak mai lan ke Koht masani isurapan moi sangu kisurapan ka seyukala kapayu kamuyan ke maur sauchuk winawan Koht met ansu me Jesus countara maur sauchuk yam kater pe kasalgi Aramas menita krem makaban melaran wach kabang kolaya iban kolaren kauno pagita Jesus kakaunay maur moi tengeray maurun sa Jesus Kader pay kasaligi. Menita krem amaw ilaw mo. Ledren kauna ya po seta mayan kumur sa utikasyo. So, inawan Koht, masanan Koht, ikupuran Koht. Karata makot sinukiyang child, maur sa utikya ya child po ka Christ, kamelele yang uk, makaan ka maur sa utik po ka Christ. Nan kayo son lumaway sa kayo sa silutan na, ayat katetew. Lang katetew mat. Ayat katetew. Memen man ki sabol me yeros an ki dorwach. Memen me soche an ki sabol me yeros soche an ki dorwach. Klang sal taulul. Kcayla sesangya engching nan masanan Koht. Ira chik isak silutan tana. Inching kuwang kumailer match pakumailen esse Nakumailan ke maur sauchuk is na person marang sapaliman Koht yeros. Sainsal. Kareta maka may tenger Jesus amaur katepe kasal. Maur sauchuk Puksaraw may inukiyang chay kaiten. Terak nefrio may tayang chay. Kaiten Protestant may tayang chay. Kaiten Catholic may tayang chay. Kaiten Baptist may tayang chay. Assemblies of God may tayang chay. Simintang chay Koht. Kalimaw kom chungalan ki me koros yam Koht socha kisa kolagi sapal me yeros apa kachin may tala po ek child herta esopil pan kachin kupur saban ki yang child me koros yatuan sapal me makayun kasampal yai Jesus Christ sapal me yeros chon me chigila po ek komyongay po kita kasalayang child yawal lautan sapal me limpak at erta sopil pan ki yang child me korusyan dami kayun kasampal ki sacrifice yang child chon me chigila paulan in lopo at tamak chayban ka kusiyame Koht sutakak sa wasik child tanak chailan ki me koros po kita Pwede Koht pakong child. Kachkito tame kayun kasampaligi. Tamak chayban pagre moni Koht sa kasampaligi. Lukaw Koht sa kasampaligi. Tame kayun kasampaligi sa palimayeros. Apa may tala pwede pakong kumyongay. Ayatwa may bang pagren Koht meko tabang kangkiyang ya. Kamelele mawasat masalima utan. Aban kachkiyang child. Mekoros. Erkareta. Anso makamuita ang Jesus amaur. Kader pay kasal ki pagpakren kauno. Kauno open. Anso koros tama kaman pagren kauno ban sapang kauno ban kachkiyanguk. Ima ino kiyang child. Pwede ka Christ child an ki me koros sangren kauno. Me koros sangren kauno. Eri anso makamuita ang Christ amaur. Jesus countara amaur. Nan Rome. Kayun Corinth riyaw isak limaw kasalayang chay me Aramas man mangay saraw mimire akak kasawi me korusyen akak kuya me korusyen po kita po ek Christ ariyan siya magamiminan maurwach imanintayang uk nakawiyalar imunchichian tebel ay siya magamiminan maurwach tebel siya katarap kanuk po imakakaunuk Tame men uyanguk apa uyanguk. Anso makamuita ng Jesus amdur. Chepel salar ka kuyanguk mekot poek salar kaunuk. Tame panuya apanut atakuk siyong pagan puratosang nan maurwach. Apan uya wane kakkoros poen kaprayu katiyang nan maurwach. Nan kasilun podoponech. Chay kaklang kasilun podoponech. Melisalipung, serach, ngay mamimi pawe, lopoch mimilar pa. Makasaleta, may
ibelewer kakao na imur. Apa yang kelimbagan ko, cinawan ko, cintang cai me, sudaban wig sang cai, sudaban kasih cai lah. Pan tau lalik cai, arena cai mur. Apa nau ya wig cai, anso mak cai, mai teng ia cai mur, pan keclong mimre cai, icek cai solar mai tengan kau na cai mur. Apa au ya wig ya cai pan kak peleu, percengang cai mongyong. Anso me Jesus kauntara mur, Jesus kauntara mur. Cepel wiang selisongan kosong songi ko sa pungala tepele wiya tatip puputiang nan tip puksaraw pil katete yang chay nan son nang kayong sonew tuwaw kasale yang chay me makchay pan we katang Koht pachay kan apan kapay ta sa polime you know apan wiya magpum apan mang kiyang chay pachay kan Melkaga wena isa ko na isa kwalutan na makchay pan pong sesela pacaykan a Koht so chapan kakorong ikchay tama kayon kasampal Jesus katchanan meurwach apasalar ka kaunta pagita isalamay tengian kaunta ap time you may pan ak chikilab mo silangin Koht may patmangren kaunat paykan tamay wiyatar automatically Koht masani apan kapayata sa polime you know apan wiwiyamapung wutan pan mangki yang chay kan korusyan ima kayon kasampal kankak admit makasapungala ko patmangren Koht Ambak kapan pong sesela wiwiyati pap kang patmangren Koht apuksaraw masani yang chay Makcayban ko tito wasat. Pwede kita nan Ezekiel Isak walu riya Isak payo. Ginong puksaraw tsapa ka lang Ezekiel. Ezekiel Isak walu riya Isak payo. Tsapa ka lang tsawadak. Emasani. Ma Aramas pungmen. Pan chokatisang wiwiyang maukan. O chapiata wiya mesuet. Yang aki song kan na menangkan. Me Aramas suet kan kin wiya. Yatuan. Kak maurla. Wiya peitagiw. Yatuan. Kak maurla sa Aramas melet. Tuli sangat sedana. Sure. Pwede wiya mau kan koros ne wiyatar nas pan manok-nokla. Wutan pan mela pwede salalapot o pwede tipekan. Lang buksarahutan katete yang child ni sansal. Kaitene na Aramas kosaymet masanen Koht. Tame masanen Koht masani ibakin wiyawi. Eriya masani yang child Aramas pungmen Panchokatisang wiwiya mau o chapiata wiwiya song suatkan metuecha Aramas suatkan kin wiwiya yatuwe kak maurla peini sabang tanaso pagita wiwiya mau kan korusyen me wiyatar mas pan manok-nokla pagita pagiti pekan o salalapot ima buksaraw masan iyang child erwasat ay nanan kasampal ong komyongay Pagcocok caikin kalap sa pungala puptiang nanti. Tama kayon kasampal masanen Koht kasalayang child magchaypan wekatang Koht pachaykan epan wiwiyam mapung epan mangki yang child. Magchaypan pong seset pachaykan Koht sotaban korong child chaypan wiya kapakapo pang pagita Koht sotaban korong pagita pagitip. Erma Koht sotaban korong kapaka pagitip ay pan melautan pan Koht ito mapagita imawasat masani. Pwede ay salalapot so pwede tipaykan. Pagalano puksaraw yan na Nibro Isak. Ibro Isak, Riya Isak, Wanolan, Riya Isak Siu. Pagmakchail pan, isan kicha wiwiya tip, morin atchail marain klar patak melel kan, solar mayroong mepan kak kamakalesang kichail nan tip. Icha, kichailen kaskasik ni masak katay ko, o angin kisiniyay, mepan kamamalay rail kan makin pelianta Koht. Wow.
Wat kemaka seyer tama ka koneng wiya, aso kapil puralawi wiya pening senam kapel pelian Koht. Kauang Koht. Kasay Koht. Ima puksaraw masa niyang child. Tamak chailan wiya, tamak chay bang kasik, chay bang kasik. Angin kisiniyay mapan kamamalay raikan magin pelian ta Koht. Imanan pukani pro kasalayang child. Pamak child pa ni sen kiche. Yesayer may wiyatar sapung iwaso, ipilben wi wiyache. Isen kiche wi wiyatip. Mak chay pa ni sen kiche wi wiyatip, kang patmang kren kauno, payman mimi chay men wi wiyasongwach. Apuk sa romasa niyang child. Chay palpalian Koht. Oy raikan korusyen makin pelian Koht, makin uwang Koht, iwasara ko santiyang paanbiya wasat. Ima puk sa romasa ni. Ijek chailan kaskasik ni masak katay ko o angin kisiniyay makin kamamala irail kan makin pelian ta Koht. Sansal taulul. Kareta maurwach. Anso makasapungala ko plew uyata songkan eseta makasapungala uyata artip atama ko muyongek chana na uya chana na chikla mo silangin Koht chaplew pak makren kaun peini masani apan kapaita sapul meino apan wiwiya mapung apan mangki yang chay tipacaykan korusyen Amak chay pan pung sesela nan melkaka wani sa kuno sa kwalu mak chay pan pung sesela yeseme wiyatar tip yeseme wiyatar songkat aso mau char mur iperen kier tami wiyaw awasanan pugani pro kasalayang chay mak chay pelpelian Koht tamak chay wiya ijek chaylan kaskasik angin katay ko angin kisiniyay mapang kamumala iraikan makin pelian ta Koht Wat ki ansyo me yeseme yanane pakmak ren Koht instrument pakmak aklapalap ansyo me aklapalap pelpelian Koht o may ban aklapalap pelpelian Koht awutan pan mela ibang kokolanan planks niya ima puksaraw masa niyang child kareta ansyo magchay muitang chisa sa chay maur kanane nan chiyang kasampal kiyang maur nan chiyang chachek mawa maur time you makaseta makawiyata song you masapung song you masota kabaran kupuran Koht hak chikla chay ansyo wapak makren kauno pamak chay ban pung sesela chay ban uya kapakap Koht surabang koronga imanan melka kakasalayang chay at chay limunchichiyo setan iyabutingkan masan salwasa Uya son prap. Nansyo ni isa kasalayang chailer. Liprap ko to po en prapa kamela kawela. Uya eraseng layon. Raparapaki. Isme bang katalela ansyo koros. Ansyo magchay mo itenger chisa sa chaymur. Iyan chepela ansyo. Iya totok ran koros aban chechekuk. Raparapagi. Ansyo mau kapan kisin buya sa song yuk chapel pan parpom. Imo man layon ag isay ka na mga. Estukak changa chaw luslanan pa ko ng sipo yu parok ka na mga. Apa na uyawi pitaki kliklang pelin sipo. Ansyo me emen pan luwachala muragis puyak tosang pelin sipo yansyo me pan parpo o ikatan lela. Erpil duwache. Ansyo mapan cete ka ambur kapang sindua chala kakiyang era ansyo mau. Ima uya papan likam korusyen Koht suwet Koht makin korochang ikchayla kaunan sampa kaunan nan wewe kaunan nan rochoroch. Iya totok ran koros melan statik yang ambur Rapa-rapa kaya siya mau puen ka chiyo kati. Ang siya makamuitang archi sa sambaur. Kareta kasampal kaya ambaur. Nan chiyang apalima ambaur yung kamkamagala ambaur. Pagkatiyara ta siyang yung makawiyata mas chakaparan kakpuran Koht. Ang siya wote ak chikchiklapak makran Koht.
Koht pan kapaita sa pole meinaw. Pai meinaw ki yang child. Epan mang ki yang child. Pacaykan korusyan. Kalangan ya child ka school o anso maukset mamia sa pole mamuiran kaina mo. Akom ka kaina mo. Tema pelmie sa pole mamuiran kapat-kapat. Akom pelkak. Kecikita pok chailan kakpil. Euk pena. Recitang kepurakan.